Dobrý dan. Dobr dan. Oprostite, samo sem vám želela povedať, da mi je full ušeť vaša maska. Hvala. Ja s Ozírom a moja firma joj oblikovala. Meta Insivka Fashion. Verjetno ste slyšali za njo. Vaša maska je pá. I z lekárne. U lekárni sem jo kúpila. Ja, to je pa prece očitno. Nekaj sem vás želela uprašati. No povejte. Ja zrejs obožujem vaše izdielke, in sem vás želela uprašati za mnenie glede odprtia online fashion trgovine. A i máte mogoče kakšen na svej dáme? S čem se pa trenutno ukvariate? Pred krátkým sem ostála bez joba. OK, s čem ste se pa ukvariali pred epidémiou? Pač, diplomiraná sem slikárka, ampak sem 5 let dělala ako turističný vodník. Ajoj. Ja pač meni čistku, da sem zdaj bez joba, ker sa ľahko končno posvetím svoji umiejętnosti. In uglavnem, razmišljala sem o tem da odprem internet trgovinu in začnem prodajat svoje maske, ki jih bom probala narediti iz starých nogavic. Myslím da bi boratal, ker sem jas full dobrá osoba. Če želite prodajat izdielke prek interneta morate imeti vse pravno urejeno. To veste, pakart vegano je. Jas si ser neviem kakšné stvari vy delate, ampak vám ľahko svetujem da sa pridružite mojemu online tečaju šivania in oblikovania zaštitných mask. Če vám pošlo ľahko morda začnete delati v mojem podjetiu. Smokaru úspešná firma izvažamo maske Francio, Nemčio, Maďarsko Gvajano. Use pousot. Joj, full hvala. Full sem vám hvaležná, ampak ja se želím byť samostojná umetnica. Myslíte, želite byť revná? Zakaj by byla revná? Šanse da umetník postáne úspešen bez pomoci zo zelo majhne. Praktično je nemogoče. Sodelovati morate s drugimi, ja pa vám ponujam priložnosť. Denár morate nekako zaslúžiti. Dober umetník vedno ima sodelovce. Ampak ja želím byť svobodná. No kaj pa je ta svoboda? Pač, neviem, da sem svobodná, da ustvariam to karmi veseli. Pa vy ste zelo naivní. Za svobodu morate rez ogromno delati. Tuditi stiky smo zelo uspešniny smo svobodní. Ampak imamo več svobode kod začetníky. Vy uničujete moju romantičnú víziu umetnosti. Točno. Uničujem vašu romantičnú víziu umetnosti, ker je zelo nereálna. Preveč romantizirate. Ja vám priporočam da začnete bol reálno gledati na stvarí. Kaj by ste pa delali? Ja neviem. Nekaj s dizajnom, neviem šetočno kaj full se nemorem odločiť. No ko se končno odločite mi ľahko kontaktirate. Adio, srečno. Adio. Zelo neprijetná osoba. Ja že usejevem impulsem talentiraná.